Omujwekirwa w'ishengero ahabwa Mbarara State South mwine mpaka niwe bakwasize tractage ahari kera Mbarara kuruga mu gavumenti kurabira mu ministry y'ebyobushobozi. Kuyamba abantu bitu ate mabasa kupangisa tractor bahingire tractor government ya President Museveni niyo yagitire Mbarara State South katunga tractors ibiri imwe kazo mu diocese ya Nyamtanga indiyo tukire Ankole Cooperative itwa handinga over izoba tractors nizijana equipment yona ekitanda efuka zona so abantu bitu ba Mbarara State South ate mabasa kupangisa tractor akasente kache kibayambe kuhinga. Chairman wa Ankole Produce and Marketing Cooperative Society Limited, Julius Rwemerara ashoborire ngo nibenda kuruga aho kwingerenda konka batandike kwinjira ebyobushobozi no kubingo bworo. Twenda kugeza ko rengu twarwo mbuhingi obwo kuhingise mikono obwo kuhingira ko mahanda tuzo mu kuhinga ako kureba mutwaza obuhingi bwahinduka ubushobozi. Members bitu turundanda hamwe bitwinjire tuporesesingira hamwe kandi tubitundira mu katareka hamwe. Sende zibaragume biho tractage sende zibariho mu cyuma cyawo cy'abicori kibayambe barete products zine either beho de sente kunka kureba group yaguma kukweli. Chairman wa kachiko kebya pida kandi omujwekirwa wa Nyamitiyobora Ward West Amos Katurebe asimire gavumenti ahabwo kubaha tractor. Mweni kusima honarebo bwihangere kandi simi hangere naryo kutamo bwesije kandi ukabasa kuperforming at your best. Ekintu ekyo waturetire nk'abanyambarara ninga ba constituency yawe shuwari n'ekintu kirungi mnongo kandi members nimbahiga nimureke sitimwa mani mingi tutetera hansi abo tuza kwata kuteraho honarebo member witu wa parliament twatwetera witu zwenka. Gasha kwa Frederick Anyine.